Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Ophis Treikam u Deputy Commissioner West Khasi Hills District minta ka khat artrik Ruber arjar puai kumshi benta banias nok tilang bat kari India shitulup hakaban Sdang ya kijing rakhi penden buram ya kijing rap new person snam jong kijing yo lalut kari blatep kum ka Azadi ka Amrut Mahotsav Rasyaman penlong ke jengi kendut lang bakar pang Hima dan Madia kemai belai kejaka kabala penyeng ya kijing tainam uwa kiang nongba uklawat kari penari jentia haka program be isyongkun jongkan dikasngi lawan mensakilang daudalai ke ilaka Jowai wahe puraman kinjen kumukongsan usamla hami chanya suyam kian nomba awardi kumu guest speaker kidkhat ke jentia last year khnam kian nomba memorial society batki he sarkar jangkitanat ba pher Deputy Commissioner West Khasi Hills District Garat LSN Dags Komisyon Kenor Jang Jingelang Lua ai ki kintin mat phang mat pembut pat sada ki jingbo sentiu ha umat sa nam jong kianong ba katba nakaliang additional Deputy Commissioner West Jantia Hills District Upiki Boro habakut u ai ki kintin kublai ke Jantia lasiat khnam kianong ba Memorial Society kum kawai ne kiseng jong ki rong ba national Jowai Clayton Bentalang hakani kasngi hakaba uchibor na chiar kumuwe ni dikhat kaseng ula ai ke jingkran halor ke jingya lenti jangkiri rongba man penem penne pensa eka kerteng bat kanam ukian rongba kumu breu belan de na kamenta kari bakje benreu ban ai men sim shu eki khun samla kari bakje benreu u hame chanya suyam kumuwe ni samla blayo ek khusnam kian rongba awat ukhat bat weri khun samla kari bakje benreu makin shem ban penan kam hok eka sap ke jongki taga jing trestam ke jingkat jumut bakje jingya sha lệ vào mi man cái xem này mà với nhau comment ni mà tọaว่าcái jing na ki cam ki baka senyong ikre lagi wow dan ni kata perseverance tu me ke jing siau rit dan ni be a humble ala dele hinu ni kam nang wa kata ke jing siau rit undang ya luti gunang project la ni undang poi i cakap thong kanam yang ke jing job